Loko ni tsundzuka matsalwa kahle eka buku ya Varoma chapter 1 hi hlana yoho hi ya ka vo 4 hi kuma marito man'wanyani hi hlana yoho hi kuma marito lama ma vulavuriwaka hi apostol Paul loko a vulavula marito lawa ange sweswi a ka ha ri na ku hambana exikarhi ka mujuda na vanhu va matiko hikuva se va fumiwa hi hosi yin'we. Apostol Paul a ri karhi a declare timhaka leti ti nga endleka endzhaku loko u ta na yoho kwala ka Varoma yi vulavula marito man'wanyana yi ri lava va ti bohaka hi voxe leswaku va la ku famba hi nawu a va fambi hi nawu kambe va lavaka ku va ni va endliwa hi hosi eku pfumeleni ka vona va fambisiwa hi ku ponisiwa eku pfumeleni ka vona va ta boheka ku va ni va kholwa hi timbilu hikuva swoleswo swi va endla lava lulameke ivi va swi vula hi milomo ya vona hiku swoleswo swi ta va endla lava pfumeleke. Hi marito man'wanyana loko u nghena endzeni ka ku ponisiwa u boheka ku vula hi nomo u ku na ku yamukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ivi u ponisiwa embilwini ya wena hi ku navela ku la ku tshama emitirhweni ya Kreste ivi u kuma ku lulama. Ku lulama loko aka ha ri ka wena se i ku lulama ka Kreste loko a ku nyikaka kona hikuva miri wa munhu yi ri Bible wu tsanile na le ka ku endla leswinene swa Xikwembu miri wa munhu wu tsane swinene ku tirha mitirho ya Xikwembu. Kambe I am here to invite you ni tlhela ni ku tivisa leswaku eka mitirho ya Xikwembu a ku na munhu loyi a yi kotaka eka mitirho ya Xikwembu a ku na munhu loyi a nga tibaka xifuva a ku ndzi lulamile a ku na munhu loyi a nga tibaka xifuva a ku since ni ponisiwile ni endle mitirho ya kahle ni endlela Xikwembu. But the fact that u yamukele Kreste tanihi hosi na muponisi hi nomo wa wena Kreste i lo nghena eka wena ivi a sungula ku tirha mitirho yakwe hi wena. So that is why loko hi ri karhi hlaya buku yi ri Xikwembu a ri kaya etilweni i rindze emitirho ya yena leswaku yi endleka emisaveni i rindze rito rakwe leswaku ri ya ka va matiko. A nga chiki ku fana na siku leri a nga chikela ntsaveni loko Moses a ta va humena va Israel a ku a hi fambeni mi ta twa Yehova loko a vulavula a nga ha chikisanga swona kambe sweswi i ri lava n'wi tshembaka lava pfumelaka eka yena i va tirhisa ku va ni va ya xumayela vhangeli va vulavula ntiyiso eka va matiko va nga kanakani. Loko hi vona ku pfuka va vhangeli eka nkarhi lowu hi nge le ka wona a va pfuki hi ku vo swi kota ngopfu kambe emikarhi ya ko ya ku Xikwembu sweswi xi le ku khipeni ka masocha xi le ku humeseni ka army Xikwembu sweswi xi le ku yakeni ka vanhu lava nga ta yimelana na nyimpi leyi taka hiko emikarhi ya ko leyi nga vulavula hi matsalwa leswaku masikwini ya makumu vanhu va ta rhandza mali ku tlula Xikwembu emasikwini ya makumu vutlhari byi ta va byi tele ngopfu emisaveni emasikwini ya makumu ku ta va na ku hlangana ntiyiso a wu nga ha ta tiveka. Hi vona matiko ya le handle se mawine eAfrika hi ku angarhela leswi se a swi hanyo matikweni ya le handle se swi fikini ene lava va le matikweni ya le handle va ta na ti-culture ta vota ku hambana na timhaka ta mfumo wa Xikwembu. Namuntlha loko hi twa apostol Paul la marito lama a ku mujuda na va matiko a va hambananga se va le hansi ka umbrella yin'we hi ku hinkwavo va feriwe hi hosi yin'we ku nga Kreste Yesu. Problem leyi nga suka hi va na yona tani hi va makholo kumbe makreste hi va na problem leya ku hi tiva swa ku luya emlungu luya emvenda luya eMzimbabwe luya eMnigeria luya eSouth African luya eUganda leswi kalaka swi nga yisa ke ndhawu ku i vulavule kahle apostol Paul aku emfungwini wa hosi a ka ha ri na ku hambana loko u feliwe hi Kreste. Leswi a swi hi vuyelisa endhawini leyi nge mujuda na va matiko a va hambananga hikokwalaho ka ku hlanganisiwa hi ngati ya le xihambanweni ya le Golgotha. Leswi swi hi nyika authority ya ku hi tlhela hi tsundzuka swa ku Xikwembu loko xi hi nyika hinkwerhu hi va lava nga ta va hlantswiwe hi ngati hileswaku Bible vula marito man'wanyana yi ri ni ta pfuxa muprofeta etikweni ra rikwenu. Hi marito man'wanyana Xikwembu xi pfuxa vanhu lava nga ta xumayela vhangeli ematikweni ya ka hina eka tifamily ta hina eka ti-bloodline ta hina eka ti-generation ta hina. Problem a hi va tekeli enhlokweni hi ku hi lava fundhisi va ku ta hi ku famba leswaku Xikwembu xi nga va xi n'wi khomise message lowu nga ta kutsula
individual family lowu nga ta tshova ti curses ta family, ti generational curses lowu nga ta tshova ti altar ta family. A hi swi tekeli enhlokweni because ya n'wi tiva hi kule na yena, but problem hi rivala leswaku Xikwembu xi chele yini endzeni ka yena. Ene minkarhini ya ku tala a hi hina ngopfu information la vulaka ya yitwa, problem yi laka ku tshemba swa ku mara nje mpela se hi nga ze hi tshemba leswi a swi vulaka. So i ntiyiso ya switwa vulavula swona leswi nga le Bibeleni, but problem a hi lavi ku pfumela because ya n'wi tiva. I minkarhi ya makumu la Xikwembu xi ta nga ta tirhisa lava mi va tivaka ene mi nga va tekeli enhlokweni. The more mi nga va tekeleki enhlokweni is the more mi ri karhi mi pheva ndlela ya n'we yi kula ya ku ya tiheleni. Now i minkarhi leyi hi hanyaka ka yo yi nga minkarhi ya makumu, hi fanele ku chumela vhangeli hambiloko swi nga olovi, hi fanele ku vula ntiyiso hambiloko swi nga olovi. Tonight ni la ku vulavula, ni la ku boxa ntiyiso wun'we ntsena lava ni zondaka va ni zonda, mara loko vanhu va balekela ntiyiso kumbe va ni zondela ntiyiso, hi rin'wana ra masiku va ntiyiso hi wona wu nga ta va tshunxa. Hi ku buku ya Yohana yi vula swona, Yohana chapter 8 verse 32 yi ri mi ta wu tiva ntiyiso ene ntiyiso hi wona wu nga ta mi tshunxa. Now tanihi vazalwane, tanihi tiministara ta rito, tanihi vanhu lava nga tshama ehosini eka mfumo wa Xikwembu, hi boheka ku va loko hi ku hi ya ministera rito, it means we are going to minister the gospel. And the gospel swi vula swa ku hi ya ministera mani? Hi ya ministera Yesu. Loko hi ya ministera Yesu in the gospel swi vula swa ku hi fanele ya representa tilo. Loko ya representa tilo swi vula swa ku hi fanele hi chumela hi ta mfumo wa tilo lowu wu nga ta evanhwini tanihi Kreste a ri nyama. A wu ri ni vulavula katsongo hi same-sex marriage, vanhu lava tekanaka va ri va rimbewu rin'we. Ma tiva ku namuntlha swi ku na veg leyikulu ngopfu, ku na nyimpi leyikulu ngopfu, ti-debate ka ma-TV, nyimpi leyikulu ngopfu because un'wana na un'wanyana i twa onge leswi a swi endlaka i fanele a swi defenda to justify kumbe a titwa a hanya kahle. But what about the truth? What about the constitution of heaven? Because as a Christian, we have a constitution which is the Bible. Loko matiko ma rana South Africa loko hi kota ku rana tiko ku fanele ku va kona constitution in place. And the constitution yi fanele famba na ti-acts ta ko leti nga ta tirhisiwa eparliament, leti tirhisiwaka na le court ku ta kota ku va ni ku chajiwa vanhu kumbe ku ta kota ku gweviwa vanhu. A va ku gwevi hi loko ku languta judge wo ku zonda, i ku gweva according to the laws and the rules and the constitution and the act. So loko tiko ri kota ku fambisa i vanhu va roho hi milawu, hi tsandza hi yini hina ku fambisa the kingdom of God hi nawu lowu nga le bukwini? Hi tsandza hi yini ku fambisa the kingdom of God hi constitution ya hina leyi nga Bible? Hi tsandza hi yini ku va ni hi study Bible hi hetelela hi kuma timfihlakalo leti nga ta hi teka ti hi fambisa revelations? Hi ku hosi Yesu i vulavula marito man'wanyana i ri a hi hinkwaswo swi nga tsariwa la ka buku leyi a vulavula hi Bible. Swinyingi leswi kalaka leswi u tala swa koho hi leswi kalaka swi nga tsariwanga. Hi marito man'wanyana hi nyikiwa ti-basics ta mfumo wa Xikwembu, hi nyikiwa ti-basics ta ku understanda ku Xikwembu i mani, but more and more revelations hi nyikiwa tona spiritually. Hi nyikiwa tona loko hi tshunela kusuhana na Xikwembu, hi nyikiwa tona loko hi khongela, hi nyikiwa tona loko hi fasta hi tshunela kusuhana na Xikwembu ku Xikwembu reveal yourself. Namuntlha hi lwa hi swilo swa ku a swi nga lavi hi lwa, a swi lava ya refera Bibeleni ivi hi kuma ti-solution hundzela mahlweni. Hina vanhu lava hi va tivaka swa ku i wanuna i ze a nga kuma na vana ku ya banka ri jikijiki ku fambeni ka nkarhi loko se moya wu athakini misava, I mean the kingdom of the darkness, mfumo wa munyama se wu n'winini, mademoni ti principalities se swi n'wi khome kahle. A hetelela this person a lahlekela hi ti-feelings ta ku va wanuna ta ku va ni a lahlekela hi that boldness of being a man. A hetelela se a va a ri munhu loyi a nga interested ka van'wana vavanuna. Hi marito man'wanyana se i cinca ku va a nga havi wanuna, it's either a ya rhandzana na un'wana wanuna a va wansati wa un'wana wanuna kumbe a va nuna wa koho mara a tshama na un'wana wanuna. Is that biblical? No. It's not biblical. Wansati a twa ku xaniseka ematshan'wini ya ku deala na ti-situation
a twa ti-pain, a twa stress, a twa ti-depression, a twa swilo leswi a fambaka hlangana na swona misaveni, kumbe i twise ku vava hi munhu wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu, a hetelela swi vona kahle ku twa ku yini, I rather become a lesbian, ndi datela na vaxisati. I don't think ku va nga ni vavisa so. Failing to invite God into the situation, failing to invite the Holy Spirit to fight your wars, failing to understand ku vele le misaveni the moment u twa ku vava ka situation leyi nga ku twisa ku vava, loko u huma ka yo u huma se u ri ka another level of life. Van'wani va kalaka va nga experience leswi va ka u hundze ka so, wena you are a motivation ka vo, because ava se hundze ka so, wena se u hundzile ka so. For your God, the Son of God, the only beloved and begotten, firstborn of the restored humanity, Christ Jesus our King. He walked that road. He walked that path. Ashinga wolovi. Majuda yakavo, the very same Hebrews, the very same Jews, people of the same language. Bankom. But you are a blasphemer. Wena ufanele ku ya bethele uhosi ya majuda wena na. Simply because after wa vang vona va ngutwa ari n'wana mani. Namuntlha ni lata ku byela ku yimela ntiyiso, hosi yeso yimela ntiyiso u ri karhi swi vava etikweni. Can you imagine information leyi u nga yi tiva kusukela kusunguleni? Ku yi fika yi ku endla yini loko so u ya kuma ntiyiso so u ri nkulu? Xikombiso xa kahle, u bebuku u twa swa ku wena u wa ka Ngoveni, u kurisiwe hi Ngoveni, mutini wa ka Ngoveni, u dya hinkwaswo ka Ngoveni, u dyondza milawu ya ka Ngoveni, xin'wana na xin'wana xi endliwa ka Ngoveni, u vitaniwa epati ya xona. Ku ya ku loko so u kurile u ri ka age leyi nga ka yona, va fika va ku whatever that you've been receiving, the information that you've been receiving, xibongo a wa kona, a un'wana wa layana, ene hinkwaswo phatu leswi xibongo hinkwaswo leswi a hi swona. Imagine va ku fanele u sungula hansi u ta kuma xibongo xa wena, u ta sungula hinkwaswo swa le ka xibongo xa wena, u ta endla swilo hi ku ya xibongo xa wena. How painful is that? Swi vava ngopfu, right? Because it's the new beginning. And always the new beginning, it's not easy. Especially loko u fanele u sungula the hard way. Swi endlekile eka hosi ya wena. A twa ku vava, a biwa. The very same Jews va ka vo va n'wi bela swa ku i ta na timhaka letintshwa, i ta na timhaka leti ta nyuwani, i ta na timhaka ta ku a ku na munhu misaveni hinkwayo kusukela hi tumbuluka a nga tshama a ta na to. I ta na enlightenment, ku pfula matihlo hi ndlela yin'wana ya different ya ku va fikini va profeta hinkwavo kambe timhaka leti a zanga va ti vona. Va fikile vanhu hinkwavo va profeta lava nga hundza ka Old Testament, timhaka leti a zanga va ti vula. Vanhu va vavisiwa hi ntiyiso wa ku yena i hosi, kumbe swa ku i hosi a va lava n'wi vona loko a bebukiwe mutini wa mani a hi swi tivi. Namuntlha we have the truth on the table, which is the Bible, which is guiding us ka xilo xin'wana na xin'wanyana, but we do not follow the truth. But rather hi endla swilo leswi swi tivaka swa ku swi wrong a swi fambisana na Bible, and look for support information. Hi lava information leyi nga ta hi support ku hi kota ku va na matimba eka xidyoho lexi xi dyaka. U dya xidyoho u tlhela u xi justify. Ku teka wanuna u ri wanuna i xidyoho, ku tekiwa hi wansati u ri wansati i xidyoho. Mara wait, before hi nga se ya kule a hi languti la. The church, kereke hi yoxe, has lost the mandate. Yi lahlekeriwe hi core ya Xikwembu, ku Xikwembu xi lava yini ka hina. Because loko a hi nga justifyanga intiyiso endzeni ka mabandla, hi nga justifyanga emitirho leyi nga endla hi va apostolo endzeni ka bandla, hi nga cincanga milawu ya Bible endzeni ka bandla hi veka milawu ya hina leyi hi twisisaka hi leswi lava ku endlisa swilo na namuntlha swi lava swi ta va swa halungeni in the church endzeni ka bandla. When I talk about the church, I talk about each and every believer in Christ. When I talk about the church, I talk about someone who is the follower of the gospel, not the follower of
the pastor, not the follower of the bishop, but the follower of the gospel. And who the follower of the gospel understands clearly ko awu landzeleli munhu un'wanyana kambe u landzelela mikondzo ya Kreste na va apostol. End of the story. It doesn't matter ku u le ka faith mission, it doesn't matter ku u le ka power of the cross, it doesn't matter ku u le ka Nazarene revival, it doesn't matter ku u le kwini, but as long as you are the believer in the gospel, believe in Christ that he died for you and rose for your sins, then you are one of the members of the church. When I talk about the church, nilolo hi munhu loyi anga va ka ari ka kereke yin'wana na yin'wanyana mara ku ri karhi ku chumayeliwa ita mfumo wa Kreste na ku Yesu I hosi na mponisi I hi ferile a pfuka. Doesn't matter ku le ndzeni ka bandla rini. Now, the church yi lahlekelwe hi mandate. The fact that the leader of the church or the member of the church or anyone lavaka are at a certain congregation aru ku endleni ka swilo leswi swi hetelelaka swi vonakala bandleni ku this is wrong, swi nga addressiwi. For an example, a leader, a pastor or a deacon or someone who is ka level nyana yo karhi nyana kerekeni u treasurer kumbe yini, but someone who is the face of the church, ukuma ku I munhu wa ku I abusive. Nsati wa yelo ka rwanuna anga swi koti ku ya yima mahlweni ka vana, anga swi koti ku ya fakaza hi ntsako joy langa na yo ndyangwini wa ye because wa abusiwa wa biwa I khomiwe hi ndlela ya tihanyi ekaya. But munhu loyi a va ka endla swilo leswi I munhu loyi anga a face of the church, swi hetelela swi vona na hi community. And if this issue does not get addressed, what va ku endleka yini? The issue leti nga addressiwi ku rise tin'wanyana ndzeni ka bandla because leya a yi addressiwanga, and then yi vitana tin'wanyana futhi ti problem because the spirit swa vitananana. Ukuma ku I ku fambeni ka nkarhi se kuna spirit lexa xa ku kuna ku jolaniwa kerekeni, yi fika information ka mukhomi wa kereke kumbe yi fika information ka board ku nga endliwi nchumu hi yona. While we know ku sex before marriage is a sin, but hi switwa hi miyela hi swona. Van'wanyana ko kwala ndzeni ka tikereke kuma ku va tshama swin'we a va lovolananga, a va xadanga, a ku na ti-blessings ta vatswari, swimiyeriwa swi nga addressiwi. What is the problem ko kwalani? Problem I ku leswi switsongo mi karaka mi nga swi addresseni, mi nga swi addresseki ndzeni ka bandla switsongo mara swo leswikulu swi yisa ka bandla. Because the day u fanele ku addressa the truth leyi nga hambanisa ka bandla kumbe nga dabula ka bandla le xikarhi kumbe nga tsekatsekisa ka bandla, it's going to be difficult for you to address it. Why? Because leswitsongo a u swi tiva swa ku a swi fanelanga swi endliwa in the kingdom of God, u miyela hi swona swi address. Siku leri ku endleka ka leswikulu, the people lava nga ta va endla swoleswo, they have a stand, they have a ground to say no. Why leswi ku fanele ku va Xidyoho ku ri ku even at case ta vazalwana va nga hleva van'wanyana mi yo ti pfala hansi ka khabete ambulanga nchumu hi swona. Even at case ya ku one of our elders bava man ekumeke akumiwa mutini wa man wa un'wana ko kwala tikweni a etlelena nsati wa munhu a swi addressiwanga na le bandleni mi swi pfaleteriwile mara swi toka leni bandleni. Wait, but why mi lava ku addressa leya hina a yi dlanga munhu, hina a yi yivelanga munhu, hina a yi rukananga munhu, a yi yanga ya teka swilo swa vanhu hi nga nikiwanga yo rhandzana. Ni ri wanuna nteta ni rhandza this guy na yi wa ni rhandza, so problem yi kwini kwalani? Loko se va suku yima va ku wena as a senior kumbe mukhomi wa bandla wa kereke leyi, eka hina hi nga yimala hi ngo ya rhandzana hi lava ku xada hi ri vavanuna, na luya a nga kumiwa ndlwini ya hala ka makhelwana a yetlele na nsati wa munhu na a xadini a ri na nsati hinkwerhu hi swi tiva I mani a nga na nandzu. How are we gonna judge that? How are we gonna deal with that? How are we gonna solve that? Now, se wa boheka ku va u lava common ground in the between, ku na vo u va nyika chance, mara se swi ta boha u va na tindlela ta kahle ku va nga vaviseki ndzeni ka bandla.
ku ta lava u ze u kuma common ground ya ku Xidyoho xi endlekeni because a wu xi addressanga and a wu zanga u ya fika u ba u nquma va swi tiva swa ku a swi endliwi. The day va lava ku endla leswi va endlaka swo va ku khoma wehe because there's a lot of things leswi kalaka mi nga swi addressanga. Now xivutiso xi vuyela ka ku why mi ri na big mouth mi vulavula ngopfu hi loko wanuna a lava ku chada wanuna na loko wansati a lava ku chada wansati, mara mi hluleka hi ti-issue ta simple issues leti raisiwaka la kerekeni. Laya ka worship team, brother man na sister man va kumisana makhwiri right in your right in front of the church. Issue yako ami addressanga hi ndlela ya right yotwa ni swi nga yanga kule se ku va swa xibububu se va fane va xadana va kumisane makhwiri va nga seze va katekisiwa. Mi address njhani na a yi addressiwanga hi vona va khomba kereke hi ku la ku pfala manyala se va sungula arrange va endla yini swa va kota ku katekisiwa vanhu lava leswaku ku pfaliwa manyala ematshan'wini ku addressa ti-issue. Loko ku ri na thyaka ndzeni ka yindlu loko u ri kukula u boheka ku ri kukula u ri hlengeleta u ri cukumeta handle, but loko u teka thyaka u ri kukula u ri hoxa hansi ka mbede, trust me, like it or not ku ta vonakala ku sasekini loko u nghena endlwini, but your mind and your heart will always tell you ku in this house ku na thyaka rin'wana ro tala ngopfu. Ku clean loko wa nghena, but deep down you know ku ehansi ka mbede there's a lot of things. This is what we do as ministers of the gospel and the leaders of the congregations. Instead ya ku hi addressa ti-issue in a right manner, hi teka ti-issue hi ti fihla hansi ka carpet. The day ku rise ka ti-issue ta serious ta ku hi fanele hi ti addressa, hi tsandzeka ku ti solve because hi tsandzeka ku solve letsongo. Yi ku Bible loko mi tsandzeka ku tshembeka ka leswitsongo mi ta swi kota njhani ku tshembeka ka leswikulu xana? Xikwembu Xidyoho loko u tsandzeka ku tsutsuma u phikizana na lava tsutsumaka hi milenge, u ta endla njhani loko se u fanele u phikizana na lava tsutsumaka hi mahachi na? So in short essence, God has given us the ability to race against horses because we are supernatural. But what we are doing, we do not take our position and address things as according to the word of God. But what we do is filter under carpets. To be a leader, you need to die for the truth. To be the servant of God, serving the purpose of God, is to lead by the truth. A lot of people va balekisa hi ntiyiso, but mark my words, loko swi ya va ba handle va ta vuya ntiyisweni. The truth will always be the truth, because it says, when the Son of Man sets you free, you will be free indeed. So what I was saying here, same-sex marriage, it's a sin. You mustn't go here and beat around the bush. No, it's a sin. Wanuna anga fanelanga ku shada na wanuna, wansati anga fanelanga shada na wansati. The devil is in the mission kama siku lama kumu, because the devil knew it very well from the beginning leswaku loko yingisa leswi xikwembu xi nga tshembisa Satan swo xi te embewu ya wansati yi ta ku faya nhloko wena u ta yi luma xirhendze. Embewu ya wansati. Now bata va kuma kwini vana vavasati loko vavanuna va tekana va ri va xinuna ntsena? The devil is zonde mchado, because endzeni ka mchado ku tswariwa ti-giant, endzeni ka mchado ku tswariwa tihosi, endzeni ka mchado ku tswariwa tiministara ta rito, endzeni ka mchado ku tswariwa vavhangeli, endzeni ka mchado ku tswariwa vaprofete, endzeni ka mchado ku tswariwa tiministara ta rito, endzeni ka mchado ku tswariwa ti-giant leti ta yimela ntiyiso wa Xikwembu. Now the devil sweswinyana se ifike hi another trick. And he's got it right, because misava hinkwayo sweswinyana there are rights. There are rights. And Satan xi hlasela vo ngopfu vanhu lava swi tivaka swa ku lava eka timbewu ta voho ka bloodline ya voho hi vo fanelaka va ya va teka vavasati va tsarisa vanhu lava nga ta yimela mfumo wa Xikwembu, because the devil knows leswi nga ta endleka mundzuku. Satan xi swi tiva kahle leswaku eka rimbewu ya we ka ngati ya we ka wansati lowu nga ta n'wi chada ku ta tswariwa the great prophet
the greatest prophet of your time, the greatest prophet of your generation, the greatest word of God within you. Satan xi ku hlasela from the word go. Kuna van'wani va tivaka hi nga va hlaya mavito hi swi tive kahle from the beginning swa ku vavanuna va ze vana and it face ta tiko it face mara va hetele va tshika vasati va vona va hambana va tekana va ri vavanuna. What is that? U lava ku mi byela swa ku a swi xikombo xo swi tsarisa swo? No. I va kume njhani vana ku sungula before a nghenela laya? Xikwembu loko xi n'wi nyike mbewu hi yo leyi fanelaka leyo le xikwembu xi nga vulavula hi yo loko swi byela Satan. Mbewu loko xikwembu ze xi teke mbewu xi yi chela ndzeni ka wena, mbewu leyi u fanelaka u ya yi chela ndzeni ka wansati ku tswariwa majayenti ya rito. Loko xikwembu xi ku mbewu ya wansati yo yi nga ta ku faya nhloko a ku vulavula hi hosi Yesu loyi a nga conceiviwa hi Maria. Vakwini va hosi Yesu va namuntlha lava nga ta tsariwa va nga ta yimela vhangeli na loko vavanuna va tekana va ri vavanuna, vavasati va tekana va ri vavasati. Do not listen to the pain leyi twaka namuntlha na ku mani I ku twise ku vava ku fikela kwini ka ngaki, but think about the gain. The gain is for you to find the truth and know the truth. Once you know the truth will set you free. Because hamloko so twise ku vava njani, but you will understand ku for the reason ya ku na bebuka ni wansati, it means God has a purpose with me. He has a purpose, in a purpose hi xivelekelo xa me. A ta vana mutla ngara the president, a ta vana mutla ngara va bishop, a ta vana mutla ngara na the great man of God. Loko a swi sungula khale. But thanks God ku va xikwembu xa ha ri na veke vanhu lava fanelaka va chumayela ntiyiso. Like what I'm saying. Namuntlha kuna vafundhisi va ku va chumayela vhangeli, va chumayela the true gospel of God. Hi va tiva va chumayela the true gospel of God, but va xaviwa hi mali va kutana u ta hi xadisa. Va ya va xadisa vanhu. Vavanuna va xadana hi xivoho, vavasati va xadana hi swona hi mhaka ku fela mali. Twana swa ku xiprofeti xi te yini ka buku kusukela ku sunguleni, va ta rhandza mali ku tlula xikwembu. Masiku ya makumu. So mhaka leyi ndzi ta yi addressa la I ku hi nga nyikeni vanhu lava lwaka na mfumo wa xikwembu matimba ya ku vanhu va overpower mfumo wa xikwembu. Leswi swi nga wrong a swi tshami swi ve wrong a hi swi addresseni. Vanhu loko ri ku va baleka va famba a va fambi. Mara let me tell you, ku ntiyiso lowu nga u baleka u ya pfuka ndzeni ka vose va ri kule swinene ngopfu ku mara ntiyiso lowu ni ve tshama ni wutwa. They will come back running. Hikuva ta va se va lava ntiyiso lowu u nga ta va tshusha. You know, swi olove ngopfu justify timhaka ta wena u byela swa ku endla swo ku ri ka u endle swona. U tlhela u va na ti-reason because va mani va endlini and swi va fambela kahle mani mos va endlini. It's not about them, it's about you. It's about you and the seed that God has planted in the inside of you. U endla yini hi yo? Na majambo lama la ta vula ku Yesu a ri hosi na mponisi. Ene xikwembu loko xi endla wanuna xi tirhi wanuna I ta va na wansati. Ene wanuna na wansati xi va katekisa xi ku tsalana na mi andza mi tata misava mi ne dzunisa. Wanuna na wansati va tsala vana. Va dyondzisa vana leswaku loyi a nga hi nyika the abilities, loyi a nga hi nyika authority ya ku tsalanana hi yena loyi fanelaka hi n'wi dzunisa vananga loko sweswi mi nga kola misaveni mi va dyondzisa tindlela ta ku dzunisa xikwembu. Hi leswi xikwembu xi swi lava from the beginning. The very same issues leti raisaka ndzeni ka tikereke ta ku hi ti vona ti nga ka a ti pfuni nchumu. Vana va mithisana matihlweni ya hi pfalapfala matshan'wini ku addressa ti-problem. Vajola va zalwa ndzeni ka tikereke ti nga addressiwi because they are very close to the pastor. A ti addressiwi, a va ncumiwi. Those problems are the real problems that has to be attended to. Hiku loko ti nga solviwanga toleto swi ta tika ku ya solva leti taka. Because toleto ti va ti ri ti-test. How do you deal with those problems? Satan sometimes she va xi ri ku testeni, she testa matimba ya bandla, she testa leadership, she testa anointing ya bandla, she testa anointing ya the man of God, she testa the authority upon the man of God. How do you use the word of God? How do you declare things to happen?
And how do you block all those spirits that are fighting against the kingdom of God? Address the issues, resolve the issue, and then from there, go up. We have Xikwembu, Papa. Here is the situation. I have handled it my own ways, but I need you to touch this situation because you can. I addressing the issue it is resolver. Yes, khongelo ni ya khongela Xikwembu xi nyika vutlhari bya ku va ni rhangela, bya ku va ni hi vula ntiyiso. Xikwembu xi hindle kahle na majambu lama. Wanuna na wansati Xikwembu xi tirhi tsalana ni miandza mi tata misava mi ta kota ku ni dzunisa mi ni gandzela. So loko vana va hina va tsalana va fanele futhi eku fambeni ka nkarhi va endla the very same process from the beginning leyi Xikwembu nga yi vula ku tsalana ni miandza mi tata misava. So in other words, loko ku tala vanhu emisaveni, the purpose i ku vanhu wanuna na wansati va fanele va tekana va bebuka vana. Loko se va bebuke vana, they must introduce the kids to God so that they worship God, because we are replacing the man who used to be the worshipper in heaven, Lucifer himself. We are replacing him. So let us make him jealous by worshiping the Lord by in truth and in the spirit. It's going to be difficult nowadays to push a ministry yima exikarhi ka minawu leyi nga tala yi nge implementiwa emisaveni. But let me tell you, look, what about a prayerful person? Hi minkarhi hinkwayo tshama u kombela vutlhari ka Xikwembu, hi minkarhi hinkwayo tshama byela Xikwembu ka situation yin'wana na yin'wana yi risaka. Let me assure you ku u ta yi kuma solution na kanjani. Nhlamulo will come immediately because God is never asleep. God is always there, standing and waiting for us to say something, because his ear is always ready for us to say something so he can perform. Xikwembu xi la ku manifesta problem hi Xitsonga glory. Hikuva ni nga xi byeli tinkinga letikulu a hi xi byeli, ti byela swa ku swi ta hundza, kasi Xikwembu xi lava ti-impossibilities leti vanhu va ngo a swi endleki. Hi swi vula hi ku hi tlhela hi declare in the name of Jesus. Hi vona ku cinca swiyimo. Ivi misava yi sungula ku hlamala swa ku va swi endleke njhani, va humelele njhani lavaya. The more va sungula ku hlamala, they get closer to you. The more va la ku tiva swa ku swi endlekise ku yini, I know my redeemer lives. Loyi ni fambaka naye a nga tsandzihi nchumu. I pfula minyango lava ngo yi pfaleke kona, a pfala lava ngo ku pfuleke kona, because yena emasungulo na mahetelelo ku hava nchumu na xin'we lexi n'wi sivaka. Yena loko a vulavurile i vulavurile. The moment they ask questions, it gives you time and the chance to represent the Lord. Tell them about Jesus, the Son of the living God, the firstborn of the restored humanity, the one who died and rose. He reigns in heaven, seated on the right-hand side of the Lord. Thank you very much for watching. Do not forget, for more enlightening information, subscribe bakwalan, tlhela u like, comment loko swi fanerile, vutisa loko swi fanerile. Hosi a yi endle kahle na majambu ya siku. Sithole xivongo xa mina. Ni mi rhandza ngopfu. Xikwembu xa mi rhandza. Mi rhandza hi mina, mi rhandza na hi Yesu. Xikwembu xi mi endle kahle na majambu lama. May the Almighty God bless you. Hallelujah.